bagyon mama. Apay ka dino ko. Among gaming mama, dayta ti may nga puon. Ti pag-aapaan ti tattao mama. Anak ko mati pag-aapahan da kinatano daw may nga bagyo. Nuwang ko bagyong kunak ko ma. Number 1 na ayudan mama. Ayuda? Ayuda ti may nga pag-aapaan ti tao. Natama. Sa bagay awon anak ko talaga. No handa lang may kanti ayuda mama agririridan. Lalo agijay nga na lista ti nagan na mama. Pabasulen da pa'y ani kagawad no ko. Pagkabasol mo ka di sa osta kagawad din nay. Ang mama kabasol no ko ni kagawad mama. Isungawan ko man ti bagyo nga umayon mama. Kamumya nga ron anak ko di didigra nga makungko na to bigla-bigla ta nga umay. Sa bagay mama. Ngam agijay saan nga naikan iti ayuda mama. Kat makiyapadan Diyos ko. Kitam lang ti tao aya mama. Kanyang kasakan talaga. No, sino pa agijay nga nalayos? Isupay ti number 1. Nga makaalat ti ayuda mama. Panag ko na mo. Isu iti sinkadwan na mama. Ay na mamati ka kanyak mama. Man! Ngam dapat ko ma napinpintas ko mama. Sapon-sapon dalatan. Ngaikan amin ti ayuda. Takno patas mama. Taknawan ti pag-aapaan ti tattao. Sa bagay adam pundos mo dyan. Naba nang man wano marigriga mama. Dapat sapo-sapon da. Nga may kanti pagsaatan. Sa bagay Tagpapadatayo mo't amin nga na bagyo. Sinti nga na bagyo dita laman. Naputa makita dalang nga taklati balayon. Kada daluglugam mo nga napibintasan. Apo lapsan damot na tabalimon. Kagpabatay tayo lang nga bagyo. Kastatising kadwan na. Sa bagay Nga mga da kami aji guys, takol ti bagbaga nga balay. Agiti duduma lang nga mapanpansin ko guys ngamin. Kas jay danok wa nga talaga. Sungawan ko mga bagbagyo na po nga umayon. Datno awan niliriri ko man. Tapukan ata ayuda. Ay apo, Diyos ko pa kanawal. Nagaduman tinay bagamo, ngubing mo tayo.